Ibitero bya drone mo biravuza ubuhuha muri centre ya Minembwe n'ibindi bice baturanye. Ni ibitero biri kugabwa n'ingabo za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kugaba muri ibi bice biri kugenzurwa n'ihuriro ry'abarwanyi ba AFC M23. AFC M23 yo ivuga ko ari ibitero by'ubugome. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho kuri ibi ibitero cyaraye kigabwe kuri AFC M23 ku barwanyi bayo ndetse no mu baturage. Kubi bitero n'undi mo biri banda cyane ku mitungo y'abaturage b'abasivile. Twaje turareba uburyo bimeze. Kindi AFC M23 yashyize hanze raporo yose y'amasezerano yagiranye n'igisirikare cya leta yose ubutegetsi bw'Kinshasa. Byose tugiye kuba tubiganiraho tukune tubisesengure gusa tutabitinzemo gusa turabisesengura ku buryo usobanukirwa buri kimwe cyose. Iyi ni The Quick Times News, ndi Benga Oziana. We ni mutarakanda subscribe, banzu kandi subscribe kugira ngo ibintu bigende neza, amakuru ajya akomeza kukugeraho gatanu ku kandi. Kuri uyu wa gatatu tariki ya 22 Mata 2026 saa 12:05 z'umugoroba, ingabo zishyize hamwe z'ubutegetsi bwa Kinshasa yabavuze ingabo zishyize hamwe abarimo igisirikare cya leta FRDC, harimo ingabo z'u Burundi FNDB, hakaza ko harimo indi mitwe y'abarwanyi bafatanya, harimo ya Wazalendo FDLR ndetse n'indi mitwe bagenda bafatanya. Zateye ibibombe nkana ku gace gatuwe cyane ka centre ya Minembwe hakoresheje indege zitagira abapilote z'ubwiyahuzi zirimo kiti -7 6 plutôt kiti -6. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC M23 rivuga ko ibyo bitero by'ubugome byabibye iterabwoba kandi bisenya imitungo y'inzirakarengane. Ese drone ya kete -6 ishobora gukoreshwa mu bitero bya gisirikare? Ushobora guhita ukibaza. Ukurikije ibisubizo by'ibishakisha byatanzwe, naho havugwa mu buryo butaziguye ko drone za kete -6 zikoreshwa mu rwego rwa gisirikare. Nyamara ibisubizo byerekana ko drone zitandukanye zitari za gisirikare zigenda zihindurwamo cyangwa zongerwamo utuntu zikoreshwa mu bitero bya gisirikare. Bikomeje kuba byinshi. Indege zitagira abapilote ntoya z'ubucuruzi cyangwa zakorewe izindi mpamvu runaka ubu zikoreshwa cyane cyane mu makimbirane agezweho mu bitero. Zishobora kongerwaho ikoranabuhanga rya PG7 VT izemera gupfumura imitamenwa, kwangiza ibifaru cyangwa kugaba ibitero ku ngabo ziri mu ndaki. Izi drone ntoya watwara mu maboko kandi ushobora gufungaho ibisasu zikagenda zikagwa ku gipimo wazihaye zigaturika. Ni intwaro zidahenze ariko zangiza cyane. Rero izi nizo leta ya Kinshasa iri gukoresha mu guhangana n'umutwe wa AFC M23. Gusa ibintu bikomeje kuba bibi kuko bigaragara ko leta ya Kinshasa iri kuzikoresha yibasira abasivile mu gihe kandi amategeko y'intambara abuza gutera ku bice bituwe n'abasivile. Rero ubwo no gutegeza tukareba buri munsi mo turabona ibitero bishya by'ingabo za leta ya Kinshasa. Dushobora kubona umutwe wa AFC M23 nawo unaniwe kwihangana, kuko kwihangana hari igihe turi abantu, hari igihe binanirana. Nawe ushobora kunanirwa kwihangana tugasanga nawe utangiye kugaba ibitero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ngabo za leta. Bishobora nabyo kuza kugira ingaruka ku baturage mu gihe ibitero leta ya Kinshasa yaba itabihagaritse. Ndi kukubwira ku bitero by'abarwanyi ba leta ya Kinshasa cyangwa se ihuriro ry'abarwanyi b'igisirikare cya Kongo. Kuri ubu AFC M23 ku munsi w'ejo yakoze ikiganiro n'itangazamakuru ry'imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Iza kurekura itangazo n'intambwe imaze guterwa ku biganiro by'amahoro. Iri tangazo riri mu murongo w'ikorwa ryiyemejwe ryo kubazwa inshinga no gusobanura mu mucyo rigamije kumenyesha by'umwihariko rubanda ibikubiye mu biganiro byabereye Montreal mu Suisse byahuje guverinoma ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga bagize uraye muri ibi biganiro bya Doha hamwe n'ihuriro wa AFC M23 muri rusange.
mu itangazo rusange ryashyizwe ahagaragara na AFC 23 byagaragaje intambwe igaragara imaze kugerwaho ku ngingo z'ingenzi zirimo korohereza ibikorwa by'ubutabazi, kurinda abasivile, kubahiriza amategeko mpuzamahanga no gushyiraho uburyo bukomeye bwo gukurikirana yubahirizwa ry'agahenge. Ibyemezo bigaragaza ubushake gushyira imbere kurinda abaturage no gushaka amahoro arambye kure y'imikoreshereze ya politike cyangwa iya gisirikare. Umwe mu bagize uruhare mu biganiro bya FC 23 yagize uruhare rugaragara kandi rukomeye mu gutegura amategeko n'amabwiriza yafashwe cyane cyane ku bijyanye no korohereza ibikorwa by'ubutabazi, kurengera mu rwego rw'ubutabera no kurekura abafunzwe mu buryo buhujwe kandi bugenzurwa. Intambwe zagezweho zirimo cyane cyane ishyirwaho ry'uburyo bwagutse bwo kugenzura ubufatanye MCV A+ n'ishyirwa mu gikorwa ry'uburyo bwo gukurikirana agahenge rigaragara ubunyamwuga n'uburemere bw'ibyo biyemeje. Mu kuvugana n'itangazamakuru ryo mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga mu buryo butaziguye, FC 23 yongeye gushimangira ko gukorera mu mucyo atari amahitamo ahubwo ari ihame rikomeye rigenga ibikorwa byabyo bya politike n'imiyoborere. Iyi raporo yashyizwe ahagaragara igaragaza ubwitange buhoraho bwo gusobanurira abaturage ba Kongo buri ntambwe yose itewe muri iyi gahunda mu mwuka wo kubazwa inshingano no kuvuga ukuri. AFC 23 ishimangira ko ayo masezerano atari iherezo ry'inzira ahubwo ari intambwe ikomeye iganisha ku gisubizo rusange kirambye kandi gihuriweho n'impande zose ku makimbirane ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. AFC 23 ikomeje kwiyemeza byimazeyo gukomeza gushyira imbaraga mu gushaka amahoro kandi iracyafunguye ku bindi biganiro byose bigamije amahoro, umutekano n'ituze by'abaturage gufatanye n'abahuza n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Bityo rero iri jambo ryajigijwe ku itangazamakuru rihamya indi ntambwe ikomeye y'igikorwa FC 23 igaragaza ko yitwara nk'umufatanyabikorwa ufite inshingano witanga kandi ukorera mu mucyo kubaka amahoro. Ibi ngibi rero abantu umubirareberwa mu mfuruka ebyiri. Hari abari kubirebera none nko umukino wa politike, hari n'abari kurebera mu gushyira igitutu kuri leta ya Kinshasa kugira ngo ishyire mu bikorwa ibyo bemeranyijwe mu masezerano yari mu gihugu cy'Ubusuwisi. Hari uburyo kuko nubundi nubwo iri gushyira hanze y'amatangazo nubundi niri gusiba gushyira hanze amatangazo avuga ko igisirikare cya leta gikomeje kugaba ibitero. Ibi mbona nge ku bwanjye ari igitutu gikomeye ihuriro ry'abarwanyi ba FC 23 bakomeje gushyira kuri leta ya Kinshasa, ndetse kikaba n'igitutu kubahuza kuko bijyanye n'abahuza FC 23 yo ikomeje kugaragaza ko ku ruhande rwayo ishyigikiye ibiganiro ko uko bishyirwa imyanzuro y'ibyavuye mu biganiro ko yashyirwa mu bikorwa, ariko bakaba nubundi bari guhita baca ruhinga bagashyira mu majwi leta ya Kinshasa ko ikomeje kwica amasezerano. Ubona ku ruhande rumwe twabibona gukora iki kiganiro n'itangazamakuru ni ukwereka amahanga ko bashishikajwe no gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano bagiranye, ariko nanone nkabibonera mu yindi mfuruka cyangwa se mu rundi ruhande rwo kuba none ari igitutu kuri leta ya Kinshasa no gushaka no kwerekana ko ari bo babi mu bijyanye n'aya masezerano. Ubwo nubwo bari barashyira ahangaha ko amasezerano agomba gukurikizwa, nubundi bagahita basora maze kukubwira ko yasohoye itangazo rivuga ko nubundi ku mugoroba baraye batewe n'abarwanyi ba leta ya Kinshasa. Ibi ni igitutu kubahuza ndetse no ku miryango mpuzamahanga kugira none nizangira gushyira AFC 23 ku gitutu, ahubwo none iratangira kugishyira kuri leta ya Kinshasa ibabwira ko banze kubahiriza amasezerano. Ngo no kubimeze hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. In the Quick Times News, Ngendi Benga Oziana mukanya ndaza nkubwira ku Burundi bushaka gutera u Rwanda bwamaze kuba bubona intwaro 5,000. Izo ntwaro n'ubuhe bwoko byose mu kiganiro nza gukurikizaho ndabikubwira. We kora subscribe nimba utarayikora, ukomeze gusharinga ibiganiro byacu, ubundi amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze kubana nawe, ukomeze kugumana na The Quick Times News kugira ngo ibintu bigende.
Gusa n'abantu bakunda siporo baga ko tubafite n'indi sheni zatunyuzaho ibijyanye n'imikino ya The Quick Sports News, nawo wajyayo ugakanda subscribe, ubundi ibintu bigakomeza kugenda neza cyane, amakuru yose ukagiye yabonera ku gihe, yaba ya siporo, politike, imyidagaduro ndetse ubukungu n'utuntu n'utundi, ubundi ibintu bikomeze kugenda neza cyane.